Situação iha escola básica filial Bona, localiza iha aldea Coantua, suku Usitaco, subregião Nitibe descontrolado. Dader tukuwalu oras aula hahu, guarda escolar Thomas Colo, hahu baku sinu, no estudante husi klase ida tonen, nebe ho total atu sidaneng obrigatório tama aula o condição mínimo. Aula larang sira mamuk, laos det ia klase ida, mai be quase klase hotu. Hatekeba aluno sira na konho oing hamnasa, mai be la uja farda formal diaria ho hali mardet ia liur. Ho na mestri na in gua ho koordinator masir na intul sira hare asa sira ne force la to yene klase primero ano to quinto ano mestri na intul lit la bele maksira obrigado atu azurusir mai be hawla husa na kole pa manurinian aw hatena kata haw po sangwar Veritanya firmaunya noy popol sang sanduata te senti contente ka, te senti triste ka. Kalau rumah haw triste tambah kader mai hari iPhone ka o at tamasat la tamamos la barik sira abandon hen ya sai baru lu ya potung ke ihali urit. Tuir observação direta APV 23 Online News, situação dane halok aluno sira continua halimar todit horas 12 horas meio-dia. Painhira confirma com a data para exame trimestre primeiro tinandane, hetan confirmação kataksi hahu iha loron primeiro fulang abril. Significa falta tan semana ida karua aluno sirane tuir lolos tinggi hasil exame. Actos nebe considera hanesan mos ignoração ida ba responsabilidade atau responde ba necessidades alunos iranian ba direito aprendizagem. Usia PB 23 Online News, jurnalista Zera Lifa, kameramen Apoli Kevin, editor Sebastiana Pereira, atau reportagem.